Nkrofo we adwene aye de buman menka so mo ye but adwene de buman nimde de buman say yemfa nimde solve nkrofo problems yemfa nimde solve Ghana for problem mo ni bi mampanyina Kufuado omu asantefo si omu ye kapreba onfa ye nye hweye busa Nicholas Omane champion say sikasen wo gifri Alhaji Mahmoud Ba omu ansa na obe kampiama busa Omane champion say galamsey site do se no kura busa Nicholas Omane champion say China for do se no do ma begu kuroma omu to go de ma no Nicholas Omane champion one yampon Wesla na wesu selenity. It's alleged na say one this video because Nicholas Omane champion ye gay. Me no fa see madam for pa. Opa me kan chem say wonye gay. Alleged. Anya alleged. Me see Nicholas Omane champion ye gay. Won say Samira Bamuna ba be kan wasem ogina ho e na wosu ya tete robo ase na ni ase o che Emilia bro bia wo yi movie ya beto ama mampanyina odwene oman ho mampanyina won pentokwa mampanyina wonye corrupt mampanyina odwene ne ma ho mampanyina obu nipa aka enne kakra bi na afi abato a ye babato December 7th no ahyase na samre abusuafo Ghanafo amanfo ani abre yie pa wa afi abato ehum de nya branche ba ko ene no bedin komo so afi na abato ko oto na sei oyeko bonkum eko ni fa NDC MPP amenyo kompen na eko yene ne monkomo ni enso yenye na dwenkyere mfa afi abato yi eho abato yi ehum openika se pacho e fro say openyi pacho ye frema Kwesi Prempeh afi why you ready so abato aba. Oh sure, me Ghana ni. Oh ya Ghana ni to yes, me Ghana ni. I was to aba. Thank you. Yehwe amanyeku ahodo magina. MPP ho, NDC ho, amanyeku ahodo bebre. When afi why wadi say wodu kokomiti ko to aba eyi no. Ohwe ba bi egina ya Asante mem. Me Asante ni de share. Utie me din kura frema Kwesi Prempeh. Good. Eti first na ya kan ya wo matum. Na nso ene de me hwe niema the way a NDC yehu na mamu open. Yehu mampanyina Kufuado. One Alhaji Mahmoud Ba yehu omuso amamu open. Nti yehu obi amamu open no. John Dramani Mahama onya 4 years. Mampanyina Kufuado ni Alhaji Mahmoud Ba onya 8 years. Ti Asante mem yehwe niema John Dramani Mahama di gu akwan market ya market. Akwan suku hospital. Ti obubu samse mem boss market no. The John Dramani Mahama si amechi Kumasi KGT market. Atonsu market. Aswase market. Tafo market. Enu ye 4 years pe. Si ema akwan, mimi na mejidi se si ema akwan mo toa so from 2016 to 2020. Enka minsuru menkan mitima kaso ngo mitima ma your friends market. NDC mejidi because 4 years with me ma wotra modern market ya Kumasi KGT market. Uchaki Kumasi KGT market ya the whole West Africa bi ni bebia ukurafuna na bibia ye internet ubetimi a check se meboa otimi ma we no ama ne ho nkurabata tonsu tafo asonase ntidi enti no the 4 years ayesa market we ya the next 4 years ye man 2016 to 2020 kedi enti na ko ntimi ma offense market per de okay na enka NDC start to 2010 ko betima ye djuma asena MPP blabani say obi a waye bida onye ne ho achirinye enkyere wade obedi kan ye obetimi aye na kakra wo ho NDC ni MPP na kakra mo bedi so no ho apa no bon ho wade ne Asante Mantem ha no menua wo Asante Mantem a me no mienu nyina ha ne wo me ma kyere wakwan okay John Dramani Mahama ye wo hweso am town rules Atonsu town rules Aswanse town rules Tafo town rules ye wo rules no mmire so anya sanka me bo rules ahodo a we ye okroma NDC amanyo NDC and you achinye bia ne ho videos wo ho publishers Ghana web mu nyina o ma publish nti ubetimi akono akwa search ahwe so wo mmira metima search anka ma yi ni nyina acha ode nto aso enti so ka cho se ono waye saa de ma we nyina 4 years na se ye ka cho se bia ne next 4 years nke ma no kwan ko betima kire ofin so market obekire o Mampong market obekire o Nsuta market eni enkurabata ewo hu bebria enye achi bi Kumasi KGT market na wo ho mampanyina Kufuado oba KGT na ye phase 1 phase 2 phase 3 phase 1 ni KGT na ankasa second one central market third one adum ayi omufo se PZ sa PZ one eno so ka ho ten na nka ye 30 year ti dwon ma the 4 years Kumasi KGT market can the next 4 years no nanka ye central market ohu nanka the next 4 years the next years and NDC sa we ne ya nanka o ma touch
PZ market no Yeah. na nkoma touch na nka wa wo dey imagine nkoma security market a won ye wo say thank you na yɛhwɛ ne You as a journalist, me hu maybe sɛ fa some- abɔmɔdene yɛhwɛ ade sɛ MP ba akonya yi so ɔma yɛ free researchers sɛ Ghana no bɔ pia sentiment mu ya ayade bi atoma koma pro so sadi we aye wonu sɛ anya benefit awa sentiment mu hanom menua you were a media man nti nka point of correction so obetima correct wo ho wasa ade we hu amamia ese free SHS mampanyina kufuado na de bai mampanyina kufuado wonye free SHS oba betoi wane John Dramani Mahama and on the lanti free SHS progressive free SHS 2015 to 2016 ankro mo wie school no mo ye day student omo ntua fees me won kura ni bi enkura ni bi me cousin ba akon o wie school 2016 no a day student and this na NDC na ye And this na wo start honum videos wo ho we nya chinyidie menua unim Okay. but as a niema bi ntino asa man fosena na kufuado na Ghana man mampanyina kufuado waye bi free SHS na amamuo eye ntoaso na ye dey ana dwoma ma lanche because ade bi ahyase no ye hyase nkakra wadansie ma ye nkakra wankasa wugina wo nye ufitia na wunyini duru sei Good. wo hyase ye wo wiai ansa na obetutu ansa na tata bem ansa na obewie ansa na obekɔ school na wawie school a waje wo media yi a wo ye wadwo enti bibia ya ahyase enti so wo ye 2015 to 2016 na so waye progressively a oto aso to 2020 a nka de mampanyina kufuado ye nka no ana nka obeye so what you say enka enye ade a eye wo se age ho achi na wo hwe mampanyina kufuado sa free SHS we a wo free SHS atoto aba we wo minu ya ye wo fe ato aba abafo agye atum ato aba why na age atum edi na ma ato ehemfo na age atum sentiment mu afo de obi agye atum menua free SHS we yetimi ma wo uwie wo SHS wo nyu so ko SHS uwie SHS then time o time na wo school 1 month betene for 3 months David the whole of the year whatna classroom de do say out of 12 months whatna classroom de do say 3 months 3 months meboa na ade nti na duru mampanyina kufuado opese o se nkrofo ma da chinti na wono otimi ma nkrofo ma ekotene school mu 1 month na ma betene for 3 months the whole of the year e wo mu 12 months enkora no be ko school no mbeko no mbeko 3 months na ma ba spend 9 months ofi menu asade we ye ofe ade we ye ofe ko pani ko ne kɔ we nti we media person aya monye documentaries pani ne kɔ SHS so na mo ne nkora ne nkodi nkomo ne hwɛ akora o maame atete no ade na ba school sen ka teacher ni ma ne nimde ono no de okura fie nyansa ndo de be ma no teacher ni ma ne nimde ne de akora ne be do school na aduane obedie ma akora gare anwumre odi gare ne nkwan bibia na so kɔhwekɔ na ade ma akora no gare ne nkwan menua wo ko school di gare ne nkwan wo fie wo di gare ne nkwan ana no wote kwadwopoku ne nsema wote Inshira FM sorry sema boni din wo mabo media yi no wote Inshira FM a wo ka kire mo say se mo wo pese wo ye Ghana fo na se wo enema a wo ye no wo so life the ekom de wa enkane ye wo so ja pedicure ye because enkane na wura dwa ya e boda wona do na akotwitwi bo so 55 na akotwitwi bo so wono wo ka na yire na wo free pedicure room na eba eso ko ka kire wo say wo ma wo yire emfa ne na akotwitwi bo so enye sa so the siga no kokoye pedicure no nim say sa ayi na ye so kokoye pedicure job creation omo fa Ghana for me pese me use words bi because me use words bi a me no masem no ebe ye nsem bi enye yi it's back to the free SHS me pese me catch us say omo fa nkrofo ma fa Ghana for no especially Asante region mampanyina kufuado omo Asante for si omo ye kapreba onfa ye enye hweye Ghana man na so odi Asante for ye hwe a nko ntimi manhia wane betimi de na kunwa akomanhia na se tu fie sikadwa ko fifie na otimi kokuru akunwa na wo de wura manhia na pese o jese manhia we tribalism bi say na menua tribalism na ne dey me ye Santini me ya kan ni mampanyina kufuado ya kan ni so what you say dia me pese me chene say ono ne wofa amoatia ofuli pani odi akunwa wura na ahemfie da mampanyina kufuado odi akunwa wura amoatia ofuli pani ahemfie da edi ntina na ase tu fie na wo do akunwa kwa wura wo wodi akunwa ko wura wo sese wo pese o chese Asantefo ana ase na ase tu ahemfie manhia fikesiem nkunwa ni ho sana pese o che sana pese o che menua baby oboku bi odi na kunwa menua odi na kunwa ko akunwa no me be ma wo ho ayi mampanyina kufuado otimi tu no na muwiem from Accra to Kumasi
na yɛde akunwa to V8 mu na yɛfuwa wo watena V8 mu da na yɛde akunwa etimi to V8 mu na akunwa no ya ma ne sanyon de animu policefo de animu policefo be sɛ yɛde moto adi animu na akunwa kɛkɛ na ɛba wo ya ka V8 be 20 ɛna yɛde wow so wo ya lekɔ yɛsi gyina nkyɛn na mampanyina kufu adu akunwa ɛba mampanyina kufu adu akunwa ɛba nti gyina nkyɛn anya mampanyina kufu na anka so yɛ president na bank na yɛ president no bank ade nka meti ase na kunwa wo kɔtena so wo manhye eba nti gyina nkyɛn na kunwa ne bɛsen ɔno ne mom de wafa wiem hyɛn na mom na kunwa da bi nya ba bi aduru me nua wo yɛ nsɛmtwe aya mom yɛ ka no korɛ aya mom yɛ ka no korɛ wo yɛ nsɛmtwe ni ka no korɛ okay kasa sɛ mampanyina kufu adu Ghana sɛ yɛ no ne papa na no twa boy to ne tirim no president ceremonial president na no twa boy to ne tirim saa ne papa no wono na nka Ghana ye na japade a ka mampanyina kufa no ka sei no be Ghana mampanyina timi betena so unsi school adan baako unsi hospital baako kire makwan ye na no mu gina o mete se o mo to ayampian ya kwan cha aban bia ubuso o Asante regional minister ono ankasa ubusa ne se dia na moya wadane mu I want to mention Wadani mum. Sorry to say. Watching mum Mary reaction. What holding to meet for microseconds. We was a Bram office in channel. Oba Honma Metro. Nanam Bezim who office in channel. Then a brook hills na wall. Brook hills Apateshiba and a wall. Apateshiba and a wall. No office in channel. A dear wall. Una akwete on asi NDC nye hwe ne sesa se NDC nye because oba akofo akwantu e ye wonkwan na wutu oti ase nti ba bia obeduru na ye wonkwan wasem una onim ba bia wadudu wayera wona nim ba bia owo nti amount time ka kira asantefo se dia na mobile ma ya ma Ashanti region untimi nkira ade ba ko utimi tena for microseconds etimi tena wodin panyini na wohwe de wi na tifin aduru na wahye da mumuri na nim no wote wodin o ka se bebre no menhwe ye hwe saade obi ade ba ko Asantema mu ya omudi abo NDC tiri so pa ye dumso ba bia ba wura bia coast of war ene dwadefo obia se dumso anyansanso enti enu ntiko no mko hwe so ato aba ede tia wura mahama ede na wo hu a wo pese mahama still no Asantema na Asantema ensan to aba ma omudi Ghana so dumso no minua dumso good dumso me ya show se wo fie kwa ni mo cheme nanso anye bia se me mitimi che o mampanyini ko 4 time okay dumso ayekom ayeko akra ni nuru John Mahama de John Dramani Mahama o Ghana for respect okugina parliament e ka kire Ghana say me na me president me take the responsibility me gitum we ase ade ye an say wo ye panyini na no wabusua ho na ukọ ha ma abusua ne hu e mo fake ablabo mo hu na abusua ne wo mo bia o mo de aboa wo. Thank you. What you say? Hu problems a woman omo so omo tiase asem bia obeka kire omo bia say ya hu kire mu a omo no be diners we say akwa akosisi bibi beba obem omo bibi adi mampanyini kofo ne time dum so ofa asofo me ha me ninka kra no omo bro 10 then time na mi so but me nim mete yes omo nkobwa mpaye emfa nwu akosi omonim na ye nsuo totrobo nsu na nto nsuo ma nsuo nto nti omo nkobwa mpaye se de be ye totrobo nsu beto nsuo afiri suru ama na begu akosi omom na ye na wonim problem ana wo no nim se ye capacity as a nation nkofo sisi adan ye biebie factories enema ekoso nti ye wo se wo kɔ na nko de enkroma na mampanyini kofo no osore a odi natem appreciate nkroma da enkroma dam na ahwe sa abisi ne on se John Dramani Mahama dia marry ene ehon keka ho bai but dem pese me chon se mampanyi kufo timi hwe yanim e ka kire se asofo enkonko bompaye emfa ngunsuo so se de be ya nsuo beto menua sa problem no na ya spiritual problem ya physical e diema a wo se we deal with wo ya mampanyini se ade ba gitum no mo ko bompaye enkonko to nchen John Dramani Mahama time and a doom so security yet yes the time na doom so ba so na mo check ne ma John Mahama ya amari power na nsense sikumase ya yakwa kofa efiri hon John Dramani Mahama de tie me asem we Ghana fo ntie me ye pa mesra mo ahase mu ntie me ye pa asantefo mu ntie me mo sonfo akwesi prempe na me ne mo kasa mu ntie me hwe John Dramani Mahama de amari efiri Turkey eba no yetua $5 million afashi pusu of I had to take it menua unim akwansin dodo e wo Turkey I had to take it or did amari power free Turkey at the bagana or the bagana you try $5 million and the man penyina kufuado was so fa amari ni free hen you honom baby me refi town no
Ghana ha or fair free baby John Mahama de besi ye no or fair free what the Kumasi. You $37 million. John Mahama $5 million from Turkey. Now Ghana to Ghana. Ghana to Ghana. Now American and Kasana boy say. American boy say no $100 million. Now woman Penina Kufa ultimate share Ghana for him. Penina what Tiffany Drew say, Udi Ghana for Habro, and he found out Pesi Kanako. Now my remember $100,000 crank am the marry be free and you want the Kumasi. Men am a camachro. I marry no. Oh my $100,000. And Matthew Poku Pempe when need anymore. Nanka oh ya this year. What I say? Oh ya this year. Ufra pija fee. Ah, so be a bidia Santa Mabra and your Matthew Poku Pempe. So did you be a bro? And ya bro. Oh, new what's an hour. Emma my Ghana. Ghana never hono. Mo Asante region by Opaya friend. Minimum so was an interview on ma. Ah, Ushia me say what she am ya and make us say Ushia almost so I know among Casa. Nanko Munchim was Antony. Awa, ye chill school back, ye mount market. What you make kuku $37 million at your farm marry from Ghana to Ghana. Minya from Ghana to Ghana, a marry power. Okay, I will be for buy all the best of wood, doom so I move bonnet and a doom so and a doom so and a doom so or mamma said you drew all time, oh my to poku prempe time. Ye busa say, doom so about into my timetable. Or say, whoa. We don't know him and say Dumsaba. Walk of our timetable. One I catch him say Dumsaba. John Mahama, the time Dumsoba, and I'm so my Ghana for respect. What is an answer to say Dumsa and Yama? What is an answer to Dumso once and that John Dramani Mama? Because Tiasia, but Montiasia, I'm Mompesa Ghana for Behunti. None I say to I catch him say Dumso, I say Nema. Menu me no Nancy took us as say Dumso Asen and Yama. I did until you won't say high sense for any of you for a alleged so a cocomano. Fridges and home appliances now was Yaseno. Omocomani be. Now what John Drummond says, yes, a sound tron by a bedia to do so by. Says a sound tron in the idea. Kibetime you Nancy to a numasem. Aka. Hey, Minia, your two baby seen there. Can you win so down? And then one who press up press echo. May say Ghana for bo. As I press up press over here. See a two a benny we. Ya to abani wie next 2 days ya to abani wie a on dumsa ye bebu mu no Ghana be ko dumso me na me ka me che adeni si be ne se be ko dumso na se de NDC be we ne se be ko dumso me se se de NDC ba ne bia dumso se ba na se NDC omo ye dumso se de bia me bia no bi be hada dum ne se bia NDC and na me pesa me che se enne ye de no ahye ayifo ka omo ma ye power omo no anyina mo kane ya ne de mai no ye de omo ka ye ntimi ntua mampenye kufa do bunku to dwese ana wa pa ayifo achewo ayifo no produce we mai obunku to dwepo ma che so wo sere omo ma kane ani nyina so se de be ya ye beto aba ya to aba wi amobo hu mu shege e wo kuruma ase asantefo kra na ye mobo enti wo check greko pani ne ko ho ne fa wa yi ko ne ko bisa ho unim ka mampenye kufa do Ghana ya de greko foka bisa won say eye den na Mahama na no ye ECG boss no me refi ni din na ka won no me refi but tie from Fatiba me so obi anim eye den or resign he was forced to resign because say ye gigi ye electricity bills no say ye gigi a enko ECG for straight to e ko Haptel bisa say Haptel ye wan de bai mampanyine Kufuado Alhaji Mahmoud Bawumia wono na Haptel ye ne dia Matthew Poku Prempeh ono so follow back supporting striker waka ho and o ma she da create sadness o mu di bedi Ghana wo enti agege electricity yin se be ko ECG for straight no ma akotua sika e de ama Greco for se de be ya Greco for be no anyinam Kenya no e de ama Ghana for na yenya light no ya gigi sika na e kwa Haptel for o mu transe no mo ye calculation o mu se yemfa we se nkonko to account we Mahama na no ye ye friend say ayi boss no o ye ECG boss bisa ho say ye den no resign we ma do into resign on me nim de ye ni nya so why ye nyina ye te Ghana ha politics ni mu enye MPP ni NDC se ye nyina ye ni mu ye ka kire Mahama say ECG onyi ECG fo sika na nko mfam support NPP campaign na o ka kire mo say adwuma no wontimi nye because asemba ho a ono ne bebusa na ye sesa ade na masa tena nchen ene akwa akofa Matthew Poku Prempeh ne boss your friend is saying we refinidin ono Matthew Poku Prempeh ni aid baako ono na sisi o control bibia enti ne ye electricity na nka we say ye tua ka na nka ye nya nka ne ano sa electricity corona ye de hu sika ye campaign enti ye da dum so ma ye mampanyina Kufuado oni Alhaji Mahmoud Bawumia deliberate what you say unim the kind of corruption deal Alhaji Mahmoud Bawumia wa ye no okroma Yoruba Bawumia minia unim the kind of corruption deal Alhaji Mahmoud Bawumia wa ye no okroma me too many na ma chire si ye nyina ete Ghana ha ye nyina ete Ghana ye te kroma ye nim niam e koso okroma mampanyina Kufuado
na be dia chi Alhaji Mahmood Bawumia was so air drivers meet amati opoku prempen say we loading boy no because from mate from driver to mate a loading boy because a driver on this station or the nachija mate mate is uni wa loading boy no the timati opoku prempen we loading boy what you say we loading boy ti and wo hwe nsema woka omo anka se omumu omo pedwo ma asem omo nim se dwo ma onye corrupt onim the kind of corruption did Alhaji Mahmood Bawumia in Okroma Bawumia de Ghana fo ne wiase nyina obi anim se wonye saade no what Lele Rice won asem Lele Rice what won asem menya hu de Alhaji Mahmood Bawumia businessman e kla ne mo e de Barport Mahmood Bawumia hwe e sheda abro ene yi nti wo sheda delay nipa no said ye be ya ne mo no obefa Alhaji Mahmood Bawumia office e twere de koma port for nse ohia sa mo no 1000 bars e de akoye Ramadan donation o kwaji wo bi mo e de akoye nyame adoye o gin force because na Nebukadnezar for aban de mo pen na mo yeti ntirasem ade ni nyina so we de menya hu mente de menua so pese men kire wadanse a me kire wadanse ye nyina yekura he wo ye Ghana ni me ye Ghana ni mo me yanka no kro because Ghana na ebo a ye nyina yeti so na bogu wo ye Ghana ni me ye Ghana ni mind say no brapin de o kan ni kwase to aba ma Dr. Mahmood Bawumia man be Ghana man panyina na he wo hia obi yese wo hoho ono na kan dokosem obi a wonnim no wo hia no wo kan asem a eye den a wo beji adi ba ye so wonnim nipa no ne nipa no wo kase wo wi on ye nipa so masi onye corrupt a beji adi mampanya kufa no so onye corrupt ba ye nyina ne nim se mampanya kufa do ye corrupt because ohini to committee e release say mampanya kufa do offer NPP satam no onye president offer NPP parties ka £100,000 e de ko hwe no ho yale wo UK mampanya kufa do offer NPP is alleged offer NPP alleged cry more because SCM o mote committee ye hwe ya o mo hwe ya ye beto aba e no mo keka nsem bi si se o enye hwe enye sa ya nkre na anhwe ya Ghana fo nto aba ma no and no yo to you who say ni so ba Ghana youth o mo hwe me o mo nim se sa asem no e wonyina so because si wo Ghana ha yete ote unim kwan e fa so yi Paul Afuko one Kwabena Japan ne wodi Bawumia campaign achi uhu kwan mo fa so mo yi ni friend people political party unim kwan mo fa so mo yi ni friend people political party omo wo ho no ma ns me refi bang no say corruption Lele Rice Dr. Mahmood Bawumia no fa social media ni din ba ko Dr. Lele Rice Mahmood Bawumia ye friend Dr. Lele Rice ye friend Dr. obetimi aka say won because me nim ba bia wugina ensem bi wo ho a won pese obaye de obegya to ba me ye Ghana ni me ya Asantini asem na wo ho adentin up to now the office in release statement me ka say nya no kore omunko wi Lele Rice wo port on fan ko Ramadan donation unim PDS mampanyina Kufuado oni Alhaji Mahmood Bawumia yate Gabi a wo ye mampanyina Kufuado ne wo faase amanfo so na behind the scene prime minister eno de yo man na eka Gabi oni ayensu na Bamti oye mampanyina Kufuado no ne nua panyini omo discuss Ghana ye japade Kwame Nkrumah ne ye champion omo JJ Rawlings mampanyina Kufuor Professor Mercy mo de agyaye no omo discuss omo negotiate no omo ton ma no makotena UK because omo fan from omo days nyina omo nim say Ghana no omo mfiri ha omo ye UK for ti omo kasa science bi na ye keka brofo na amanfo ebobo omo mini mampanyina Kufuado fellow Ghanaians wo hu broni wakasa sa da so asantifo betima wi aka cho say mampanyina Kufuado do ti brofo obi ti brofo ye say John da eseni wura no thank you me ba cho ye hwe sa no makakra wi adena yenya allege na ma chance ye so issues bi kura na say afi mo kwashi market na abatu ye baso yi man krofo enji bum koto aba adana yenya ntie se NDC for boys ene nipa bi mo ase mo bosa apo no se ne sitie point of correction we see NDC for boys ba audi anya hwe se me NDC ne anya hwe because NDC is a political party a party so mama Ghana mpuntu oti ase ko hwe UGMC ICO the whole West Africa sa hospital BC baby and no hospital honoma unim bo ayeje and mampanya Kufa so John Dramani Mahama ye sa hospital no Kenya Ghana fo nyina nkwa ukulesika kakla wuram a ne yahwe ukulesika kakla wuram and wuram a card nko a ubetwa utwa no 4,000 Ghana and sa na doctor ni ehia wo no no consultation ebusa wo de ehawo bura ko ne ko hwe and South Africans nyina omba hospital ho
And it's all cast will be better market in say some me basso. I him fan out as because I said we my champion in na omo say it's alleged. Ono nkesi but alleged say dey ultimate in me ultimate say will be me say but we rumor see rumor and number one no but na mo posa Matibi omane champion na Matibi Nicholas omane champion okay me na me pese me kan wase because obusa me Ghana nsem okay e kwan a say bia me ye youth am we meto aba e ho na me sha se because na me say Nicholas omane champion asem be me say me ka sentino wafa say me ye NDC ni but ye ene ye sesa na wo ye dia ene ye twen because the e be e wo ni Nicholas omane champion to man no Nicholas omane champion me nim no ne wo fa se ba ko ye fe Kofi Prepra wo ye madamfo busa Nicholas omane champion say sika sen wo gifra Alhaji Mahmoud ba o me ho ansa na wo be kampiaman otu ho chia wo adwuma busa omane champion say galamsey site do sen okura busa Nicholas omane champion say China for do sen wo do ma begu kuro ma mu tu gold de ma no ono omane champion na ye pedua bia ma na abu abo ye nya dua bia se kwa abofre Nicholas omane champion hu ne na ho da aya ma ne hye ni kanehwe ne na ho wo hwe ne na ho the we and na ho adrodo na nso obe ye wo ne na ho e chen oba wa ye bra Nicholas omane champion wo hu ne na ho da enipa se wotim betene TV so na odi panyina waboa Ghana sa santeman na wotimu no enipa na wodi netine enye ono anka Nicholas omane champion unya KGT aso market da KGT market uni market dodo ewom uni stores dodo ewom uni stores dodo ewom aya 7,000 okay aya 7 over 7,000 KGT market no ye nyina ye wa ha ye hu de wi ana KGT asimtie me adekodie nti a meje NDC edi ya meje omu di se omu policy bebo en se misa me ma me di me ko kuma se KGT market na misa he insu brani bi etoye no the way insu wo si me bo me no na o hwa insu to awunya ba bi nyina ene kuma se KGT market wo ran inside na se wo che wo ho o mara na insu ato abonte a wo wo na insu to a wonte ye se wasi form ansa ene o hene ba kusi nwom no ye adwene wo se insu to ye na mante ade chen yeso me nti ye se wasi form afiri kuma se KGT market nim ansa na wo hu se form afo eti Nicholas omane champion obi be she market obi me she market and omo time na kuma se KGT market ye wo be 100 stores bi a she minim se na nse wote yeah Samira Baumia oba be gina obe she KGT afo ma ne bo se wono okọ ka chiri ni kunu se omla no ma me hwe market no okọ ye nisima ena ni kunu ba ni kunu be gina a wo she bo se wono ofiri ha next 3 days market no omo be ye up to now say ya market no won say ya nkrofo we adwene a ye di buman menka so mo ye yi but adwene edi buman nimdi edi buman say yemfa nimdi solve nkrofo problems yemfa nimdi solve Ghana for problem mo ni bi nti so wotena ho na wo ka sansem no or kansem because of the 3 billion every month be the man 3 billion man your friend say Nicholas omane champion one yampon we sela na we su sela ntirim ampon o magiska 3 billion omo pa me omo fa me nkoko omo hwe na court na mwa omo ya asantefo ye wo judge kase wo kruma ya anto omo pa omo mfa nyeme o nyina so ye de ni nyina so omo di 3 billion obi anye nipa ba akofo ayi nipa onye omo me yansa obi a 3 billion dia momo nkonko didi ma ha ma achem keke Nicholas omane champo busan said the last time I won ne yere eda mpa so sorry e da be na say uti social media personal life there we personal life there personal life ne dey I for politics na oba be ka so obi e be hye market NDC be hye market na ende nya NDC personal life menua yesi woni hwe ma yalefo ayense na aduro NDC na wono ne see market no oba be hye no it is wo ye nyanse ne wo ye badwemba wo ye santinity semia wo dwene ho a esi sen okay wan ka say ye wo sen yesi wodi ani hwa ebon Kofi ayenhia nipa bonesem ne aboro enne Ghana ye kwa mitua asantemem ye kwa mitua we ebrem ye kwa mitua a ye wono Nicholas omane champion ompa de pa obekukuru Ghana ndi akwaji 3 billion obekukuru Ghana enne asuo pla enne ye wohu ani wohu tano ani wohu asuo pla ani wohu tano ani wohu ofin ani nti wono as Kristo ni wone yampon no omoye Kristofo no edi asem no maka afa what is say anti gay hwan ya ye de call parliament amampanyin Akufo-Addo wone Asante bedi atuo etwere letter no ye de ayi gay na ayi no free parliament yakono no ma twere letter di hia ne say omuntimi mfa ma ho what is say Nicholas omane champion ampon omumienu no omoye Kristofo
catch Kwame Appiah de me in a film. Ono me can asema because of me baby am free. Any yintina ehim for 7 sade no. In a even krano. So your ball a hene krana bibuno. Yeah. So that me pese me can nsem ne bebre. It's on one hwe na no ye. E won nsem o keka ho because yesi amana hini sa hini ne nim so otoy o se de ho me nim. Eti ohwe Nicholas Omane Champon one yampon. Omo mi no mo ye Christopher. Christo ugina ha wo ye Christo ni. Bible ofata ososo emema ene mema on the Bible ema ene meyi. What is Nicholas Omane Champon aka ho asem da? What is our can one sem da? Obeka one sem da ben. Da ben e ba ye di sen. It's alleged nan say one is a video because Nicholas Omane Champon ye gay. Me no wo fa se madam for pa. Opa o me kan chem se wonye gay. Alleged. Enya alleged. Me see Nicholas Omane Champon ye gay. O me kan chem se me wonye gay. Ensem we ase wo hu Nicholas Omane Champon wo hu ne yere da. Oye bisexual. O ye obi ono pese we dey na yi be ba abonten na so we dey ne personal yi. Eso otimi ja ho be du obi kunatem. Oh okay. Why say Samila ba o me otimi ja no kunu sifie. Na onam na odi nkrofo kunatem. Enne wo kasa na wanu tia Alhaji Mahmood ba o me o se an na umu ade na NDC for de na akosi prempe na kasa na mumu ade. Nicholas Omane Champon. Oni Samila ba o me. Samila ba o me o ka tie Canada Japan se wadidi ame hwe na MPP fo amfi no. The food dinanim wadidi ame nti on pe party ni nkoso. Party ni nkoso oni se okunu a your friend Mahmood Bawumia. Party ni nkoso ni se wono ni kuna your friend Mahmood Bawumia. Obese o my Ghana. Thank you. Eno na ye ne party ni nkoso. Ya hwe wo hwe Nicholas Omane Champon ni nsema a wokeka ni wewe. Samila Bawumia ko ka chedron mama so we useless. You Samila Bawumia. O ka chedron mama be ma wawale be 35 years ni. O ka sa wale. Masa, metime yi ache o pa ko Ghana we. O se John Dramani Mahama ye useless and incompetent. Samila Bawumia. Ene wakogina Fulani fu anim ene wahye so ya ashtown ni ba o sese ene wakwa ma ashtown for ma musu we yi ase a kire no so ope contract a wo mara ebitima ma ne sa contract ni because me ma me adam fo tobo menua tobo ne enka because sem bi wo ho ma me ma me adam fo ye frɛ no oba nyanta okay osu we yi ase okay me 2 million na wache osu na obi a ope obi am na su we yi ase bi akontate me because ne amanfo wu a se de asantefo yesimi su twa adwadwo ye buebu ye ntimi nsu sa ento no osu we yi ase oto men krasa kwasi prempe uhu Samila ba me anka kire no na ka kire nse the way osimi gina Fulani fo a wo se wo ye omo ayifo no wo ka omo ho nanso oba ye wantimi anka nche ne kunu se onye wema Fulani fo obma no ho so a no ko France no wakwa akotena Versace shop no top bag $5,000 no top bag $20,000 up to now that bontin o ma me kan ho asem se nya no kura ye kan asem fa na nya no kura obeba be yi ano wo hu se Samila Bawumia ba be kan asem o gina ho e na wosu ya tete robo ahye na ni ase o che Emilia bro bia wo yi movie e na wo miemie na nim no wosu second lady ko gina se wo mo se wo ma Fulani fu anya ayi second lady wo ye second lady dia no aye okay good yen hwe Dr. Mahmood Bawumia say the message ba kon wo gina so a say Ghana fo na wiase nyina agiatum digitalization a meka say koso trendy wo asantimam ne Ghana fa na nyina say airport de and na uko bank uko ba bibia no na say obi agiatum sadi we an issue amanfo agiatum emum hu e wa fia bato na ye koto imu digitalization Alhaji Mahmood Bawumia ubusa no what is mouse untimi define it. What is mouse Mahmood Bawumia untimi define it. What is computer Mahmood Bawumia untimi define it. Upe busa anything about software and hardware onim Mahmood Bawumia also on the digitalization by minua say infrastructure Accra Digital Center John Dramani Mahama ni si anya mampanyin kufo ni si ye sebi anya Professor Musa wenya ne baby ko ni si ye because an idea on mampanyin John Dramani Mahama na dwene ho eno mu si Accra Digital Center minua say infrastructure ni si wa ebe dem adwuman e de na ka ho wo firi hase ya wuku radem na wakohwe say interview na wo ne me ye no aye yi ansa na wo de aye wo de aba be it's so what kind digitalization na maka che won't mean define it busana say what is digitalization NPP form communicators no mo nam no ma no nyenyenyenye no mo cancel ye busa wa o policy ne dia ya Mahmood Bawumia what is your policy? I will choose one Ghana card ahead of 1,000 interchanges we and am so we be obaba be mampanyini Ghana fo asantefo ye nto abama no o policy ni dia e dia na de bebo Ghana fo wo se wo nko a o Ghana card a wonim ho maache onim ho hwe wabeto wote se obi a ne se ewu agya no ana se ofa bi a wo ho no ma ne nua be ma ewu na agya na efie na amanfo behind that na odi tietia o mo se de efie no ono na siye sana Alhaji Mahmood Bawumia oye e dia ba de how many fiber optic cables and well lane wo Ghana ha
no fiber optic cables why John Dramani Mahama will lay from Tema to northern region to eastern region. So what time and commit my boss and many natural. What you say? You know, it's a cruma, and many year. A dear Mahmoud Bomia, who answer your baba, you'll be on Moko fancy, where your kaya ye trainee. Now, one na or baby chiba will be away with Omokoye, Omono Bana and Cassan Chile, Sissy or Ban, and Crofu do a banatem. Momo dear, Moko so have a kuya, Namu be the natural chirimo, said the Bayer, you be dimun in Amatamafa, Sao Bano, Lidino, Minimono, Pesnasi. Gani the enemy, by me minimono. Unim. Medicine, we. Ayadeng. Ayalolo card. Ayalolo card. What you say? Minua. So where you beat match? A capture. Ayalolo card. Actually, Mr. Ghana having one will be. Obi anu ukrebi wa kra near yin now. May assure so much watch because no officers who name for so. May Nancy me move work or baby and me move a few on them 2 many man. Medicine Accra. Namisa. Mr. Me who or bar, no say military private car near the idea. But me who or bar, so crab bars from 3 to 3, or nipa more than 100. I will chew or more drive woman. To him, me 4 bars no. Me register me yam 4 bars no. Me 4 bars no bar nature. Nam say, yam shame say, or bantry bars that. No bad with 3 bars as what the air quack show. A jammy swimming to me carry and be general with thee. It's in a city womb. But my uncle got in a city in his own general banner, say, Namishan, the real lady, we are lady, more than about 2 almost 1 year, Kaya ye trainees, made 2014. Oh, child, well, yeah, Bisaledino, oh, Chibi, a John Dramani Mahama training, and my own training, or Monet Memo training, almost on Michael, again on all count. Until I may you make cardiac on Minia, Yasia Basoboa, and a major pie. What you say? It's Tumla, no Chilisi, my Chilisi, my little cardini. And people for no Bombay and say tap and go, one who's on my own tap and go beyond. The getalization won't come on a minute, you know, and try large Mahmoud Bomb, which I find the getalization, Mahmoud Bomb, or Pia, or then throw a duham in the good home. Into see a bontian and wagon throw on cano correct, no crater might be in the noon. No credit, no courage, Mahmoud Bomia was said that in the Tetcherman. Tetcherman, young couple de Maya say, Yem Fen Minchene, near Nimaku, near Sicily, said a bear, say, who say what Talia, were red and waka, midi a black and waka, microphone a black, and waka. Said a bear win chanto. Mahmoud Bomia was said that in the Tetcherman scene. To be an unwalker, Minia. Nkuntumpo damanama entro ayensi kasa say no na wena wa sheda no osresere se die no modi ama na dio no osrese ohun bia no se ne onante a no ya tiato obenya atache no abedwuna aka che ai Mahmoud Bomia de one onom nsa na se obi anka se Mahmoud Bomia no wa atache wa ye otiri hu se asiri kuto wo onom nsa na se onom nsa wa atache yes, you know history. You do West and house. Assembly. No, because will be Minina. Missing the Tirunsa Circuit. Attach any Tirunsa Circuit. Attach ya. It's Tirunsa Circuit. Policies and the good. Good. Attach any Tirunsa Circuit. That was Mammy. And non concotant. Thank you. Sorry, non concotant. I read the one bedroom. Yeah. Okay. Yeah, and see. What on some car touch again? Your curiosity and see Minia. They say, damn, put in a Ghana near Santa Menina, some control. I meant this. Thank you. Okay, good. I'm if I don't go now. Why are they? Because I get what to. We can say, what's that? We did it exactly 2 days. Okay, right, you go. Right. Minia, Memu so, say, a dear na Ghana for any naso. A Santima any naso. And Shanian to Obama, John Dramani Mahama, no may Ghana man penny, said the old panel. Asante mine. Youth me youth memoir. Adwuma ho odin. Yenye sika. Ye kutwa bet kakala. Obitime twa bet 3 months na wuni bi. Utwa na wudi a Alhaji Mahmoud Bomia no amane kente so ye me ni 10% fama me. Onfanye de wose me de masa mila ba omia de akoto bag. Oji sika na de na omode ye. Mampanyina kufa do ne Alhaji Mahmoud Bomia. Omoje betting tax na de na ode ye. John Dramani Mahama. Ade ba kwa me jitu mama ma adwi se metuma ba ma John Dramani Mahama ne se betting tax so betwam. Udi bet ni wie Mahmoud Bomia tene 10%. Say what digitalization. So ba beti. O say. So ba wetwa abetwam. Why Mahmoud Bomia? Bomia so ba betwam. O so ba betwam. Betting tax. What ho ye de? Ade bada ne na so. Me se e bada ne na so. Sisi ana what won e bada ne na so. O ma kura no for no onye mampanyini. Say Stia say ni nkura no say won no Stia. O so be Stia na Concord Stia na say this ya Concord un sa aka be. O be Ghana Stia na twi. Ghana Stia be Concord Stia no. Say wan no. O so e driver's mate. Masa menua ye bowura Ghana mu a ye bowura
trotro ma economy na anka say kura mate no ono na beji sika obi besi ha obekire mate form na kire ba bia aka anko ono na eji asesa nti say o mate ni abon a wo ye driver na o mate ni abon a mopon a ekasuru so wuntimi nkoye wo sis wuntimi top petrol o kawura beje o ka free wonsem na kombedew edu bi na Alhaji Mahmood Bawumia ono na ntuma mpanyin Akufo-Addo afutupa mampanyin Akufo-Addo ne gidi a na wa Alhaji Mahmood Bawumia ma e chen ne yere Rebecca Akufo-Addo se mampanyin eso obi ne yere beda woni tirimo na ma wonkeka sebi se mampanyin Akufo ya na adwe se ne Rebecca beda Mahmood Bawumia ka chen se wo chena ye bekwa ha nu kwa se ono yere da mampanyin Akufo na nada one ne na oje Mahmood Bawumia di obi anu anu ka asem che mampanyin Akufo-Addo otie ahimfo oma onu omubu aman wo se wogina simpie so ebo odin se we woni mo safo mafo ya wasafo mafo nim no mampanyin Akufo-Addo no wofa enne yesi oye hwan dien ba before dien yesi oye senior presidential minister se hwan dien bibisa edin ni ho ne create ne de ahye because of security ono osi Alhaji Mahmood Bawumia ekwan asatama dollar no omu besi so ana John Mahama atoto niema 2017 watoto niema dollar ne teba no wabegina simpie so say ono oji Alhaji Mahmood Bawumia di ne initiative na ama dollar ne yeden eteba form no wonte da nkontompo panyina ne tifia diri se wo twa nkontompo anche na dollar ne sa te ne ho ene odi America Mahmood Bawumia nyo ne beye Professor Jamba for akoto wose no we ha different currency akoto wose wose ho former Greek minister. Okay, Greek minister. Sorry, me ka say Tafu bank on dey na sa papa no dey asumdwe hene ne hu ni asem NPP open political party oba no mo hu ni asem na ba akono no akoto say we Professor Jampa for akoto say we planting for food and job $200 million waji wedi kwa ode kope abaya anto ama no wakotene fi dia aka no ode wasa de sirim me no mi no yesika na won twen obe account for say sika no ene wo hu aduane boarding see how expensive food is ene wo boy hira ko homa wo kodwuma de minam honom ma mi bi oton ne ma na opi e wo say na ne ma be na matoi ade mi sika ayira na me se ma mi sika anyira de be so ano no ene wo boy hira ko ma wo koton ne ma ba se ne sika ayira de aso ano yitimi yi ntosi ba ko say de ma wo 50 pesos 5 cedis rapper ne pacho say akabe to ene twema na gese adehyen ya yekoto abai for last word etu dwana Ghana for NTO said na misimi aka no bet aba ene yetena menua obi ntimi nkoye investment na ono ne investment untu aka pele ko sole as mate 10% na Mahmood Bawumia yetua ne ka 10% e de maye yetua Mahmood Bawumia ka 10% de maye John Mahama also ba betting tax out because any time na betting tax ni wo udi adanse ya emeboa good e-levy na eni ho udi bet ni wie wo send wo transfer no what ni di ni wie ebi awa frame minu akwasi ene niam munye o mesra wo sending bibi kakra na memfa nto aduane wo sende ya ne yatew MTN 40 wo de na Mahmood Bawumia so atene de up to now omuntimi nya ade ba akosi nkomote na omudi wura Ghana League ni ma nkanya me ya ene hwe Ghana League ndi aye kene nyina ya under football nti uji football skana ya akosi football so what Jesus can what yes na kenya me ya eso waji a omuntimi ncha up to now betting tax o machi wiska dodo o manya e-levy o machi wiska dodo o manya nti John Dramani mama so ba betting tax out e-levy out mama we refisa Ghana ni Ghana gas ho John Dramani Mahama ni si Kumasi kejiti a John Mahama me si MPP for mo pa ohun me ene me standing ka pa for mo bla no mo mla me kire ade o ma ya ma santima me de kwabre nko ade a John Dramani Mahama ye no kwabre eno nko be debate wo mo in the whole Asante region mo ne ma o ma ya ma Asante region kwabre nko ni me ma John Mahama ye no kwabre dabi so what time an kamebo boso ba o si brain ho good eti Kumasi kejiti a market ye 1 phase 2 no ye ba be wie okay ye ba ye be wie Krofro market ye ba Asantefo ye wa youth ye beto abade ama John Dramani Mahama ye be kire petition e dia nya sensan dia koma ne se ye sere no je ekofo market na obesisi wo she dade ne nsa be wanwan ho na wansi no omra no mawie market ni mfiri ho maye ye nim se John Mahama youth wo kasa wotie nti wo hwa anda John Dramani Mahama na wo ya brantie na wo mamu ha wo kan wa asema no ane se wo kan obia ene woni ntokwa obia ne batanda mampanyina Akufo-Addo utimi kan wa asema wo ho no ma ne ya beto ye se national security for hwan hu omonye national security for wuti ne de wakọ uti bongo ideas uti bongo ideas wo see yetimi de ne shekam e de ade ekuri ne ti say American ninja ye omuyi America fun
ɛde ne free ha twa kwansini bɛɛ de ɛwɔ de ɛwɔ de ne kɔhyɛ dan bi mu no owura dan ne mu no ɔte sɛ dan no yɛayɛ biribi wɔ mu pɛn biribi no a yɛayɛ no wɔ mu nyɛ sɛ o emogya ida ɛyi odwan ne yɛkum no hɔ apɔnkye ne yɛku no hɔ sɛ deɛn ne yɛku no hɔ a ɔte saa mogya sɛ boy no sɛ na nyɛ sɛ ne health condition ɛyɛ papa nka boy no nko wi ɛyɛ apɛ video ne bi ne tue ɔyɛ Ghana ni youth nti John Dramani Mahama menua ɔso ɔba Kumasi KGT market no obewie phase 2 no na ma no ɔmo wɔ kwan no ho nyinaa obi anyam sɛ de bɛyɛ kwan no ho bɛda hɔ sampan ne de KGT ahyɛ ne sa na ɛne galamsey no wotu wɔsusum nkrante fidie wɔ KGT a ɛne hwɛ langa bi ade asisi KGT asi nipa yɛ nam KGT yɛ nkrante wɔsusum nkrante fidie wɔ hɔ nti wotimi twa kwansi na bɛyɛ sɛ de wɔ hɔ wokɔ wakonya ayifia bi na mu wuram ne yeyi nkrɔfo sika nkrɔfo bonya sika ne yeyi nkrɔfo phones ne yeyi ɔmo ayɛ wi ɔmo ne yewi ɔmo wonim sɛ saa ne ma ne nyina de ahokyerɛ bɛ ɔmo hwɛ ne de wi a wayɛ Kumasi KGT a obi antimi nka asɛm nkyerɛ no insɛ sɛ wɔbɛtena KMA hɔ no wayɛ KMA adwuma no ɔnam obey KMA adwuma no onam no wotu galamsey. Thank you. Next December 7th no amanfo ka say number 1 na wo de number 7 na eko number 8 number 8 JM wo hwehwe chiniye no wo de hwehwe chiniye no asenso de na wo ho ne nyina chiniye ne na ye papa menua awia plam yi se wo hia me na wo ka kire me sese ya kam de chiniye si mi so kam de bi si wo so nko wahenie na wudi no wahenie no de wo man ka chen ese na ase tu che wa ne se Charles Kodwofo so nwom no ahemfo chiniye ya na bi di da bi achi menua se wo ginana se tu ensem di na wo hunu sa ahemfo chiniye bi di da bi achi a na wo ye santini wo hunu sa ahemfo chiniye na kire wo hena wo ye wo hene ahemfo chiniye na kire sa ahemfo no bi di da bi achi a toma chiniye no na wo bohu se chiniye no ɛho wɔ mfaso ye nyina ntoma chiniye na asante for me ka sa asem wi ɛsɛ ɛma ye benya no Ashanti region ebe shock the whole Ghana ye twen enkosi dwada eduru ho asa video we sa post what you say ye benya 37% to 40% Ashanti region me na me ka cho unuma dwuma ayaye thank you unuma dwuma ayaye no wofom ye da se unuma dwuma ayaye thank you enne wura baabi a bewura bia wo hu se nka obi etima share NDC party t-shirt se nka ne Ashanti enne wo fa baabi a party t-shirt NDC party t-shirt ye beto amamo ye beto amama mpanyina odwene oman ho mampanyina wo mpentokwa mampanyina wonye corrupt mampanyina odwene ne ma ho mampanyina obu nipa anya mampanyina wona ma no wo seresere thank you kodon kansa nyina nanim ono omole wo nyina nanim nti die na ye mamudu ba o mi asere because wo hwiawo o kungana na account mu ye ma de botoma ye mantin wo seresere be ma bia sika be shi wo botoma na wo seresere no a ye da se sabre de busha ha de din komo hwehwe nya edi AC eni enu be ma prempe atwen komo wakasa yie pa e wa de panem se bia si ma bi na ekpo enso di ya bia na ka ugya na kam se the whole day na obeka ni na e de ama ye wa de party so ana eni komo hwehwe nya esi bidan akosi adwuma do from adwo manager awrade adon na Yesu ama ye be se ehye bim nyame ya adon abato ye kwoto de ya somdwie ntinya somdwie adwada ekọ enkosi ne blanda enfa se na otwe besimi de Ghana beti asem de se amanyakuo A amanyakuo B amanyakuo C amanyakuo we ana di nkonim awafi abato asomdwie ana ye pe nti ma bibia anya asomdwie ana di komotwe ni na asi awrade ya adon Yesu ama ye be se ehye bim yakra mo